na videu a zajtra to bude na YouTube, keď si môžete potom pozrieť. Dostanete adresu. Dilino. Oni vedia, čo je Dilino, lebo som ich to naučil. Tomorrow on YouTube. Yeah. Believe me. No sem pozrite prosím pekne, aj sa usmejte. Máte tam aj YouTube adres na tej vizitke, zajtra to bude na YouTubeke. Môžete sa pozrieť. Entschuldigung, hallo. Hier bin ich. Hier schauen bitte, tu pozerajte prosím. Hallo. Moment. Hello lady. Here is YouTube address. Tomorrow on YouTube, okay? Okay, thank you. Video. Moment. A little more. Oh, it'll be on YouTube. Look. Thank you. And one more. Yeah. Please help me, the ladies. Morgen bitte, YouTube-Adresse ist dort und können Sie haben Video. Haben Sie? OK. Túto vizitku máte všetci, že? Áno. Tak tam je aj YouTube adresa hore na tejto bude, prosím pekne, dobre?